Yebo mnumzane. Yebo ndoda ngiyazwisisa la. Manka. Lapha kulenda inyama lengiyani. Mina ngivela ngale eplazini konile. Angizwile ukuthi uthiwa khona ulokhu zenifana lo kade semvuvalade ngehotel ami ukhulumile ethiwa kule nyama yengulube kuyani. So lapha ngithi ndoda wena kuthiwa lethe ingulube la we can't accept inyama yengulube. Umuntu lo ubengumamfundisi lo. Uyazwa ipoint yami. So into engizama ukuthi akula nyama ezangena lapha ezilonge yengulube. Uyazwisisa into engizama ukuyisho. Wena sozusuke le nyama le uzolethela abantu inyama yengulube. Ukwazi ukuthi mama lo bengumfundisi. Ugogo isimbeka lapho ngumfundisi. Ayizwana lapha mnumzane. Ayisimi ekunikazi wale nyama le. Mina ngithunyiwe ukuthi ngizoletha isichebo sabantu abakhalayo. Ukuthi wena so sponsor. Mina kangisponsor lutho mina ngisebenza eplazini. So wena umathunywa ala mpontshi. We can't tolerate such a nonsense ukuthi uma mfundisi angcwatshwe ngengulube. Can you please phone Mr. Nle and explain that kwenze kumbe ngihle ngibuyele la. No, we phone Mr. We Nle can't tolerate or keep talking with English. We can't tolerate this nonsense. We can't bury an old woman with a pig. So that is total nonsense. That is total nonsense. We can't allow such a behavior. We can't. Siyaphila bomama bisha. Umama lo undoda lo lethi inyama engulube. Inyama uthi umfundisi umuntu weshona. Angeke sivumele ukuthi angcwatshwe ngengulube. Hayi. Jona ngikutshela inyama kulapha isitshebo isitshebo. Naye noma mfundisi akathi engadli ingulube abantu abazokhala bayadli. Lami nje ngiyidli inyama engulube. Yena ngithi usehambile abantu abakhona yibo basala besidla inyama hayi. Nxa wena ungayifundeyo inyama yekela ukuthi sithathe thi. Yiko sithi mina hayi sithathe lesingenise inyama edona phela le. No, undoda lo asuye lo. yiko bengikhuluma laye. Yiko phela kodwa mina fona la nenule ma. Siyaphuza lokuthi isitshebo. Mani phela ngiyanyani. Kade zamkhulula. Wena angithi uthunyiwe lapho uzodlolela isitshebo. Isitshebo thina siyasamukela.